Abazindi benago Imelda Tuhise otuyara mukuru w'ishomerera gumeho amayirize byatandikire. Tucho batsindikire njwara yizira jwaire teri ni njwara yomwegesa asemerire kwijajwire najya asomero. Ekteteye ajwireke mwaka guli eksihukire enkaite yizira jwaire no mwana wa P7 akumukira kunyirira hata kuja kusomesa ato mwana akumukira kunyirira ite tukwenda utayikranize nawe nazoka kubi embera zaye tizikwolekya masomo nayolekya nko muntu ajwahire hati twarorara igarukiriza muno kandi nabazaire nko kumwabahura ni bakomplaininga ni bagamba bayina kwihamwa abana babo. Of recent tugikurira amakuru ni galinkinga ngo headmaster ngo bakumwiha bakutureta headmaster wandi tugire kukaguliriza headmaster abere mu cyamwe nambara hire bikorwa biti biri birungi nitwaye karakasa nkabazaire nkabebembezi bekichweka nkabayikazi twagamba takujja kutaha mu office kandi twangire babebembezi bekanisa ya Nyamiti cyacho Uganda erukurisho mereri nabo bamwanjiri ekhandiko nkinu tukikozere ekwanga karali reference ingigyo rikwanga Mrs. Night Karali nkahiticho wa Nyamiti Primary School twakidraftinga kurungi kandi nyenkya ntuhedinga tugenda mwadiyo no mwa kawo ita akabatawuni kanso ntwunja kuhindura ntuleze ibintu bitu ntugura abe master bije bombe kama ishimiro likurira kurani kurungi kandi ibintu mugamba babahindura batakabikora nabo cyabazaire bona hano bekunguse bona batabukire. Abazeni wajamwe benishemerero rutunguce nabo cyo tubarisize mukuru w'ishemero oyine byafaye byo kugwisa amashemero agandi aje bakora kandi nyogwe kasinga bagamba ngunu batulete rogo twangire abana bange nyo nimbahindura kinkubendaho omukazi zirajwere kubi wena mukayikuru nyo mutiku mkenga no kumkenga oro tene kitete norwo iro kujuwara weno manya mukayikuru banza ajwara ate. Beatrice Mbabazi mukuru w'ibibwe Gisom district ya Kagadi yahamya kubarukuza kwihayo Night Karali nuko baronda handa ho kumuta. I'm going to receive back my head teacher, then we shall see what to do. But kandi atari nje gusisa kariya yabantu bakora bayizire umofisi hano kanye go kumwayije bagamba wewe bana tumugenda bakiteka radio ati gimaze de akiringa kariya nyenkya takuje kugenda handi abo poinyo mugambire muti magamba mubeti nabandi baja kura nabo ni bagamba twakora ndetse nyogo mukira mu mayiko mukaza ali working twamwe twiremo itwe etso twine Tracy Melda no turuguma nabo abo kuba turozire tujya kwatagana nabo. Nyamiti Primary School nsangire in staff yabegesa munana abegesa mukaga bari very active baitu abegesa babiri nsangire bene challenges ezobuwaire that is Madam Gonza Jessica and Mr. Tibenderana Wilson. Abayi kandi isomero nibata kurungi Nyamiti Primary School umwaka guhire kashamisa abana 10 omwe yatunga grade yo kubanza mshanjibizira mu idara ya kabiri gasha kwa Thomas Mwebazi.